Dober dan in pozdravljeni prav vsi. Veseli smo, da ste danes z nami, vsaj preko spleta, če že ne moremo biti v živo, in vem, da vsi že nestrpno čakamo, da se srečamo in si povemo, kako smo. Res je, pogrešamo pogovore, stiske rok, skupno slavljenje, skupno poslušanje Božje besede, darovanje svojega srca in sprejemanje. A močno verujemo, da se bodo te časi spremenili in da se spet vidimo v živo. Evangelijska krščanska cerkev je odprta za vsakega. Vsak je dobrodošel, ne glede na veroizpoved, znanje, izobrazbo, status ali starost. Mi smo družina, ki ljubimo, odpuščamo, spodbujamo, radi pomagamo, molimo drug za drugega in se veselimo vsakega novega obraza. Zato ste vedno dobrodošli. Tudi današnje srečanje bomo začeli s slavljenjem. Naj bo naše petje ali samo poslušanje na slavo Bogu. Predajmo mu svoje misli, srce in se odprimo za njegovo besedo, ki nam jo bo danes podal diakon naše cerkve, Mormance. Prejšnjo nedeljo smo govorili na temo Jezus Kristus, upanje za trpljenje. No danes bomo nadaljevali serijo pridig z naslovom Jezus Kristus, upanje za skušnjave. Izvoli, Met. Prijatelj naš je Jezus, on bremena lajša nam. Naj srce ti ne opeša, saj molitvi nisi sam. Včasih godimo samo o ti, včasih dan je poln težav.
When I was about 20 years old, I went to this huge men's conference at our church. Ko sem bil star približno 20 let, sem šel na ogromno konferenco za moške v naši cerkvi. And there was lots of guys sitting around tables. And the speaker said, hey, if you're over 60, stand up. In ogromno nas je sedelo tam za mizami in govornik je rekel, hej, če si star več kot 60 let, prosim vstani. And then he said, okay, anybody above 80, stay standing. Potem pa je rekel, tisti, ki ste nad 80, prosim, če ostanete na nogah. And there was only a few guys standing, so the speaker went around the room and found out who was the oldest guy in the room. In le nekaj jih je še stalo in govornik je ugotovil, kateri izmed mož je najstarejši. And I think the oldest guy was about 85 years old. In mislim, da je bil najstarejši star približno 85 let. And the speaker said to this old man, sir, do you still struggle with lust? In govornik je rekel temu možu, gospod, ali se še vedno borite s poželenjem? And the old man said, yes. And he sat down. In starec je rekel, ja, in se usedel. And then the speaker said, okay, so we all know that we all struggle with temptation and sin, and this battle won't end until we die. In potem je govornik rekel, ok, ravno kar smo videli, da se celo življenje borimo s skušnjavo in grehom in ta bitka se ne bo končala do konca življenja. And as a young man, I was kind of shocked at this time. In kot mladenič me je to kar šokiralo. And I was also relieved because I thought, man, I'm the only one here that struggles with all this stuff. Hkrati pa sem čutil olajšanje, ker sem videl, da nisem edini, ki se borim s tem. I'm the only one who struggles with purity. Nisem edini, ki se borim s čistostjo. I thought I was weird and that I was alone. Mislil sem, da sem čuden in da sem sam v tem. And I remember thinking thoughts like, if they only knew the thoughts that I have in my head, they wouldn't even let me come to church here. In spomnim se, kako sem razmišljal, če bi ti možje vedeli, kaj se dogaja v moje glavi, v mojih mislih, mi sploh ne bi dovolili sedeti tukaj in hoditi v to cerkev. And right now as a church, we're preparing for Easter. V tem obdobju se mi zdaj kot cerkev pripravljamo za veliko noč. And as a church, we're thinking about Colossians chapter 1, verses 15 to 27. In kot cerkev razmišljamo o Kološanih, prvo poglavje vrstice od 15 do 27. And we're especially focusing on the truth that Jesus is in us, and that is our hope of glory. In posebej se osredotočamo na resnico, da je Jezus v nas in to je naše upanje slave. And so today we're going to talk about how Jesus is our hope in our temptation, and that we are not alone. Torej danes se bomo pogovarjali o tem, kako je Jezus naše upanje v skušnjavi in mi nismo sami. So first let's talk about what is temptation. Najprej si poglejmo, kaj skušnjava sploh je. Now, during this time as we prepare for Easter, I'm guessing that some of you are probably fasting right now. Predvidevam, da v tem času pred veliko nočjo se vas nekaj posti. And Jesus spent 40 days in the wilderness fasting as he prepared for his ministry. In tudi Jezus je preživel 40 dni v puščavi in se postil, da se je pripravil na svoje delovanje. And Matthew chapter 4 tells us about this time Jesus was in the wilderness. In Matej nam v 4. poglavju svojega evangelija pove o tem času, ki ga je Jezus preživel v puščavi. And during that time, the devil came to Jesus and tempted Jesus. In v tem času je hudič prišel do Jezusa in ga skušal. So we know that Jesus faced temptations too, just like we do. Torej vemo, da je tudi Jezus bil soočen s skušnjavami, prav tako kot smo mi. So temptation is not sin. Skušnjava ni greh. Let's read James chapter 1 verses 13 to 15. Preberimo si Jakoba, prvo poglavje vrstice od 13 do 15. Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori, Bog me skuša. Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Nato poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. So here we see that temptation is not sin. Tukaj vidimo, da skušnjava ni greh. So temptation actually becomes sin when we give in to our broken desires. Skušnjava postane greh, ko se mi vdamo tem našim zlomljenim željam. And we see here that Jesus actually resisted the temptation that the devil brought to him. In tukaj vidimo, da se je Jezus uprl skušnjavam, ki jih je prinesel hudič. He didn't give in to that temptation. In fact, he resisted the devil. Jezus se ni vdal skušnjavi, ampak se je uprl hudiču.
And so I love how Jesus models fighting temptation for us. In res mi je všeč, kako nam Jezus pokaže, kako se upreti skušnjavi. So what does he do? Kaj torej Jezus stori? First, he resists the temptation, Najprej se upre skušnjavi and then he also speaks truth back to the devil in potem hudiču odgovarja z resnico, instead of listening to the devil. namesto da bi ga poslušal. So Jesus is our hope in temptation because he was tempted and overcame it. Jezus je naše upanje v skušnjavi, ker je bil on skušan in se je skušnjavi uprl. Another way that Jesus is our hope in temptation is because he understands our situation. Še en način, kako je Jezus naše upanje v skušnjavi, je, da Jezus razume našo situacijo. Let's read Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. Preberimo si iz pisma Hebrejcem, 4. poglavje, vrstice od 14 do 16. Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega sina. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. Bližamo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Wow, what an amazing truth. Wow, kakšna čudovita resnica! This is something that I'm only beginning to understand. In to je nekaj, kar šele začenjam razumeti. But the fact is, church, that Jesus has a solidarity or oneness with us. Ampak cerkev, dejstvo je, da je Jezus skupaj z nami v tem. Mi smo skupaj eno z njim. Jesus actually understands your weakness. Jezus dejansko razume tvojo šibkost. And Jesus empathizes with you because he knows what you are going through. In Jezus sočustvuje s tabo, ker ve, skozi kaj greš. He actually was tempted like you and I are tempted. Tudi on je bil skušan, tako kot sva skušana jaz in ti. And it's not pity, like, oh, poor you. In Jezus nas ne pomiljuje in ne govori, ubožček. Jesus actually feels our pain and our suffering. Jezus dejansko čuti našo bolečino in naše trpljenje. His human nature understands our troubles totally. Njegova človeška narava popolnoma razume naše stiske. Now, we need to remember that Jesus was fully God and fully human. In moramo se zavedati, da Jezus je bil popolnoma Bog in popolnoma človek. One author says, and I love this, Jesus' love cannot be held back when he sees pain. In nek avtor je rekel, in to mi je res všeč, da Jezusove ljubezni in njegove neverjetne ljubezni ne more nič zadržati, ko vidi ljudi v bolečini. Do you understand what this means? Ali razumeš, kaj to pomeni? It means that you are not alone in your temptations and struggles. To pomeni, da nisi sam v svoji skušnjavi in v svoji stiski. Now, I know it feels like you're the only one, In vem, da se počutiš, kot da si edini. but believe me, that is a lie from the devil. Ampak verjemi mi, to je laž od hudiča. He's been using this one ever since the Garden of Eden. In uporabljajo vse od Edenskega vrta. We all struggle with temptation and sin. Everyone. Vsi se spopadamo s skušnjavo in grehom, prav vsak izmed nas. Do you actually think that the devil is attacking you more than he attacked Jesus when he was here on earth? Ali dejansko misliš, da te hudič napada bolj, kot je napadal Jezusa, ko je hodil po zemlji? No way. Ni šans. Jesus knows your pain and he understands your weakness. Jezus pozna tvojo bolečino in razume tvojo šibkost. You follow a God who gets it. He understands. Slediš Bogu, ki te razume. Hebrews in that passage says that in every respect Jesus was tempted as we are. Odlomek, ki smo ga prebrali s Hebrejcem, pravi, da je bil Jezus v vsem skušan prav tako kot mi. So one reason that Jesus gets you is because he walked a similar path. In en razlog, zakaj te Jezus razume, je zato, ker je hodil po isti poti. He was a real man. Bil je resničen človek. He knew pain and suffering and shame. Poznal je bolečino in trpljenje in sramoto. Jesus was misunderstood and falsely accused. Narobe so ga razumeli in lažnivo obsojali. Jesus was bullied. He was abandoned by those close to him and he was beaten. Zbadali so ga, najbližji so ga zapustili, pretepali so ga.
He even died. Celo umrl je. One author wrote that if Jesus were alive today, he would have been unfollowed and unfriended by everyone by the time he was 33. Nek avtor je napisal, da če bi Jezus živel zdaj v našem času, bi do svojega 33. leta izgubil vse sledilce na Instagramu, Twitterju in Facebooku. So when relationships go bad, when we feel useless, when life feels like it's passing us by, Jesus understands. Torej, ko se skrhajo naši odnosi in se počutimo neuporabni, ko imamo občutek, da življenje le teče mimo nas, Jesus understands. Jezus razume. When you feel like you missed your shot in life at something big, Jesus understands. Ko imaš občutek, da si zamudil priložnost za nekaj res velikega, Jezus razume. When you can't sort out all your emotions, Jesus gets it. Ko ne veš, kaj bi s svojimi čustvi, Jezus razume. When friends betray you and family rejects you, Jesus understands. Ko te prijatelji izdajo in te družina zavrne, Jezus razume. And when the fallenness of our broken world feels like it's crushing you, Jesus understands. In ko se zlomljenost tega sveta zgrne nate, Jezus razume. When you're ready to just give up, Jesus gets it. Ko si pripravljen se predati in obupati, Jezus razume. And in those moments, when we're feeling so weak and overwhelmed, Jesus meets us. In v teh trenutkih, ko se počutimo res šibki in je vsega preveč, se Jezus sreča z nami. We have a friend in Jesus it's like someone sitting next to us, ready to give us a hug or to give us a shoulder to cry on. V Jezusu imamo prijatelja, ki sedi zraven nas in nam je vedno pripravljen dati objem ali ponuditi ramo, na kateri se lahko zjočemo. God knows your pain and struggles. Bog pozna tvojo bolečino in tvoje stiske. So Jesus is our hope in temptation because he knows our struggles. Torej, Jezus je naše upanje v skušnjavi, ker pozna naše stiske. You are not alone. Nisi sam. So Hebrews also tells us that Jesus was tempted, but he was without sin. Hebrejci nam tudi povejo, da je Jezus bil skušan, vendar je ostal brez greha. So there's a huge difference between us because everything that we see and do is colored by sin. Torej, obstaja velika razlika med nami in Jezusom, ker vse, kar mi počnemo v življenju, je nekako omadeževano z grehom. Jesus knows what it is to overcome temptation. Jezus ve, kaj pomeni premagati skušnjavo. Jesus knows what it's like to trust the Father through the strength of the Holy Spirit and resist the devil. Jezus ve, kaj pomeni zaupati Očetu, pomoči Svetega Duha in se upreti hudiču. And this gives us hope. In to nam daje upanje. So here's a truth that we need to hold on to. Torej, tukaj je resnica, ki se jo moramo trdno držati. In Romans chapter 6 it says that you are not a slave to sin. Rimljanom 6 nam pove, da nismo sužnji greha. The Bible tells us that we were bought with a price, and that price is Jesus' blood. Sveto pismo nam pove, da smo bili odkupljeni za veliko ceno in ta cena je Jezusova kri. And that payment frees us from sin. In to plačilo nas osvobodi greha. So God sacrificed himself so that you could be free. Bog je žrtvoval sam sebe, zato da si ti lahko svoboden. So when temptation comes, and it will come, you can stand in that truth. Torej, ko pride skušnjava in skušnjava bo prišla, lahko stojiš v tej resnici. And sometimes I even say it out loud. Like when I'm feeling lots of temptation, I just say it out loud. I am not a slave to sin. In jaz si včasih to kar na glas povem. Ko pride skušnjava in se ji je težko upreti, kar na glas rečem, nisem sužen grehu. I do not have to give in to this temptation. Nisem mi treba vdati tej skušnjavi. I was bought with Jesus' blood. Kupljen sem bil z Jezusovo krvjo. And in those times of temptation, I also pray and tell God that I am weak. In v teh trenutkih skušnjave povem Bogu, šibek sem. And that I need God to be strong in me. In Bogu povem, da potrebujem njega in potrebujem, da je on močen v meni. As Christians, we aren't supposed to be the toughest people in this world. Kot kristjani ni treba, da smo najmočnejši ljudje na svetu. We're actually supposed to be people who understand our weakness and know that we serve
a strong God. Biti moramo ljudje, ki se zavedajo svoje šibkosti in se zavedajo, da služijo mogočnemu in močnemu Bogu. Paul tells us in 2 Corinthians chapter 12 in verse 9, it says, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Pavel nam v drugem pismu Korinčanom v 12. poglavju v 9. vrstici pravi takole. Dovolj ti je moja milost, moč se dopolnjuje v slabotnosti. Amen. So good. Amen. Koliko so to dobre besede. Verse 10, it ends with, "When I am weak, then I am strong." In vrstica 10 se konča s temi besedami. Močen sem tedaj, ko sem slaboten. So when we recognize our weakness, we actually receive God's strength. Torej, ko priznamo svojo šibkost, prejmemo Božjo moč. God loves a humble heart. Bogu je res všeč ponižno srce. And he loves to respond when we ask him for help. In z veseljem se odzove, ko ga prosimo za pomoč. So another thing about Jesus, because he did not sin, he was not trapped by sin. Še ena stvar, ki jo moramo vedeti o Jezusu, je, da zato, ker on ni grešil, tudi ni bil sužen grehu, ni bil ujet v grehu. And oftentimes it feels like when we sin, we create this hole that we kind of sink into. And Jesus was never in that hole. In včasih imamo občutek, ko grešimo, da si izkopljemo tako jamo in potem obtičimo v njej. Ampak Jezus takšne jame ni imel. And because he was sinless, he can actually reach down and pull us out of that hole. In ker je Jezus brez greha, se lahko stegne v to jamo in nas potegne ven. So let's read Psalm 40, verses 2 to 4. It talks about this hole. Preberimo si Psalm 40, vrstice od 2 do 4, ki govorijo o tej jami. Trdno sem upal Gospoda, pa se je sklonil k meni in uslišal moje klicanje. Potegnil me je iz pogubne jame, iz blatnega močvirja. Moje noge je postavil na skalo. Utrdil moje korake. Dal mi je v usta novo pesem, hvalnico našemu Bogu. Mnogi bodo videli in se bali, zaupali bodo v Gospoda. So good. Res dobre besede. So Jesus doesn't just yell from the top of the hole like, "Hey, you should get out of that mess you're in." Torej, Jezus se ne dere tam zunaj jame, not v jamo. Hej, ti tam dol, potegn se ven. And he doesn't stand there and shake his head in shame and be like, just get yourself out of this. In ne zmajuje z glavo in reče, sprav se ven iz tega. And instead, Jesus climbs down into that hole and shows us the way out. Jezus spleza k nam v jamo in nam pokaže pot ven. And if we call out to God and trust him, God will put us on that rock, like Psalm says. In če kličemo k Bogu in mu zaupamo, nas bo on postavil na trdno skalo, kot nam pove ta psalem. So Jesus is our hope in temptation because he has overcome temptation. Torej, Jezus je naše upanje v skušnjavi, ker je on premagal skušnjavo. And he helps us overcome the temptation that we face. In pomaga nam premagati skušnjavo, s katero se soočamo mi. You are not alone. Nisi sam. So my question to you is, what do you think Jesus thinks of you when he looks at those areas in your life that are the darkest, that no one else knows about? Torej, moje vprašanje zate je, kaj misliš, da si Jezus misli o tebi, ko pogleda tiste najtemnejše delčke tebe, delčke, o katerih ne ve nihče drug? I don't know what that dark area is for you. Maybe it's a need for alcohol or food issues. In ne vem, kaj so te temačni deli tebe. Morda je to odvisnost od alkohola ali pa problemi s hrano. Maybe it's evil thoughts about other people. Morda so to zlobne misli o drugih ljudeh. Maybe it's jealousy or stubborn pride. Mogoče je to zavidanje ali pa prevzetnost. Maybe it's lies that you tell yourself or the people around you. Morda so to laži, ki jih govoriš sam sebi ali pa ljudem okoli sebe. Maybe it's porn addiction or lust that objectifies people. Morda je to odvisnost s pornografijo ali pa poželenje, ki druge ljudi spreminja v predmete. Maybe it's low self-esteem or even self-hate. Morda je to nizka samopodoba ali pa celo sovraštvo do samega sebe. Maybe it's sketchy finances or cheating on your taxes. Morda so to sumljive finance ali pa goljufanje pri davkih. Maybe it's anger or fear or bitterness.
Morda je to jeza, strah, zagrenjenost. So, what does Jesus think when he looks at those darkest areas of your life? Kaj si torej Jezus misli, ko pogleda ta področja tvojega življenja? Does he just turn away, waiting for you to get all those things cleaned up before he loves you? Ali se samo obrne stran od tebe in počaka, da zrihtaš te stvari, preden se obrne k tebi? I think that's how we often think about him. Mislim, da ga velikokrat vidimo na ta način. That when I sin, I think, I'm just horrible. I can't even go to God right now. Da ko grešim, si mislim, grozen sem, sploh ne morem pristopiti do Boga. And let me be clear, we should not give in to temptation. We should not sin. In da ne bo pomote, mi ne bi smeli se vdajati skušnjavi, ne bi smeli grešiti. When we sin, we're actually inviting pain into our life that God did not intend. Ko grešimo, s tem povabimo v svoje življenje bolečino, ki je Bog nikoli ni namenil za nas. And we're not acting like children of God at that moment. In v tem trenutku se ne obnašamo kot Božji otroci. We're not trusting God in what he says. Ne zaupamo Bogu in njegovi resnici. In those times of sin, I'm actually saying, God, I trust myself more than I trust you, and I'm very prideful. V trenutkih, ko grešim, rečem, Bog, v bistvu zaupam bolj sebi kot tebi in res je naše srce prevzetno. And when we sin, we're actually loving the wrong things more than we love God. In ko grešimo, v bistvu ljubimo druge stvari bolj kot ljubimo Boga. And these things hurt the heart of God. In to Bogu povzroča bolečino. But in those times when we sin, and we all sin, Ampak v teh trenutkih, ko grešimo in vsi grešimo, the voice we often hear is like, you're an idiot. je glas, ki ga pogosto slišimo, kreten si. I can't believe you did it again. Ne morem verjeti, da si spet ponovil isto. You failed. Shame on you. Spodletelo ti je, sram te bodi. You're horrible. You're worthless. Grozen si, nobene vrednosti nimaš. But church, this is not the voice of God. Ampak cerkev, to ni Božji glas. We confuse it with God's voice, but it is not him. Mi mislimo, da je to Božji glas, ampak ni. It's actually the accuser or Satan and his demons. V bistvu je to glas obtoževalca, glas Satana in njegovih demonov. So if those thoughts, those things we hear are actually not God, but Satan, then what does God think about us in those moments? Torej, če so to misli, ki prihajajo od hudiča, kaj pa si Bog misli o nas v teh trenutkih? So I believe when we're at our worst and darkest moments, this is what God thinks about us. Verjamem, da v naših najhujših in najtemnejših trenutkih si Bog misli sledeče. That we have an advocate in heaven who is for us and cheering for us. Da imamo v nebesih zagovornika, ki je za nas in navija za nas. 1 John chapter 2 verse 1 talks about Jesus being our advocate. Let's read it. Torej, prvo Janezovo pismo govori ravno o tem, da je Jezus naš zagovornik. Torej, prvo Janezovo pismo, 2. poglavje, 1. vrstica pravi: Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili. Če pa že kdo stori greh, imamo pri očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. So at those moments when we're at our worst, we have Jesus declaring to the universe that we are his. Torej, v teh trenutkih, ko smo najhujša oblika sebe, Jezus v nebesih oznanja, da smo mi njegovi. That we have been bought with his blood and we are forgiven. Da smo odkupljeni z njegovo krvjo in nam je odpuščeno. And that we are loved. In da smo ljubljeni. Colossians 1:22 says that we are reconciled in Jesus' death and that we are presented holy and blameless and above reproach before God. V pismu Kološanom, 1. poglavje 22. vrstica beremo: Zdaj pa vas je Bog spravil s seboj po njegovem telesu iz mesa prek smrti, da bi vas privedel pred svoje obličje, svete, brezgrajne in neoporečne. So Jesus is close to us in those darkest moments, even though it feels like we're alone. Torej, Jezus nam je blizu v teh temačnih trenutkih, ko imamo občutek, da smo sami. I would even say that in those darkest moments, that's when Jesus is closest to us. Jaz bi celo rekel, da nam je takrat najbližje.
And that he's declaring that we're his kids, that he loves us. In on oznanja v teh trenutkih, da smo mi njegovi otroci in nas neizmerno ljubi. And also his heart is breaking for us as he empathizes with us. In ko sočustvuje z nami, se njegovo srce lomi za nas. And at those dark moments, he's actually cheering us on, saying, come on, you can trust the Father. I know you can. In v teh temačnih trenutkih nam Jezus govori, zmoreš, zaupaj Bogu, vem, da zmoreš. So Jesus is our hope in temptation because he's our advocate. Torej, Jezus je naše upanje v skušnjavi, ker je naš zagovornik. He has forgiven your sins. You are not alone. Odpustil je naše grehe, nisi sam. So if you are a Christian, and by that I mean you don't just believe that there is a God, Torej, če si kristjan, in s tem ne mislim samo, da verjameš, da obstaja Bog, but you actually have a loving relationship with the Trinity, ampak dejansko imaš ljubeč odnos s troedinim Bogom, that you're growing and trusting the God of the Bible, da rasteš in zaupaš Bogu Svetega pisma and that you're slowly becoming more and more like Jesus. in počasi postaješ bolj in bolj podoben Jezusu. So if that's you, you need to know some things right now. Če si to ti, moraš v tem trenutku vedeti nekaj stvari. You have a God who is deeply connected to you in ways that you'll only begin to understand. Imaš Boga, ki je globoko povezan s tabo na načine, ki jih lahko le začneš razumeti. You also have a God who sees you, and he sees how broken you are, and even understands more than you'll understand how messed up you are. In imaš Boga, ki te vidi in vidi, kako zlomljen si, in v bistvu razume tvojo zlomljenost bolj, kot jo ti kadarkoli lahko. And even though he sees you and your brokenness, he loves you completely. In čeprav te vidi in vidi tvojo zlomljenost, te neizmerno ljubi. And in Romans chapter 8, it says that we cannot be separated from God's love. In v Rimljanih v 8. poglavju beremo, da nas nič ne more ločiti od Božje ljubezni. You also have a God whose love is fierce. Imaš tudi Boga, ki ljubi silovito. And that love will challenge you and push you to grow. In ta ljubezen te bo izzivala k rasti. So we have to ask the question, why do we keep on giving into temptation and sinning? Torej, vprašati se moramo, zakaj se kar naprej oddajamo skušnjavi in grehu. I think it's because we're loving something more than we love God. Mislim, da je to zato, ker ljubimo nekaj drugega, bolj kot ljubimo Boga. Sin is actually a heart issue, not just a weakness of my will. Greh je v bistvu problem s srcem, ne problem s šibkostjo moje volje. One of my friends says, we do what we do because we think what we think because we love what we love. Imam prijatelja, ki pravi, da počnemo, kar počnemo, zato ker mislimo, tako kot mislimo, zato ker ljubimo, kar ljubimo. So we need to do like Psalm 34 says, that we should taste and see that God is good. V psalmu 34 v 9. vrstici beremo: okusite in glejte, kako dober je Gospod. That it's as we see how beautiful Jesus is, that's when our hearts change and we love something more. Ko vidimo, kako čudovit je Jezus, takrat se naše srce spremeni in ga ljubimo bolj kot druge stvari. And as we experience God's love and goodness, we see something greater than ourselves and our sin. In ko izkušamo njegovo ljubezen in njegovo dobroto, vidimo nekaj večjega od naše skušnjave in od našega greha. In God we find something that's more appealing than that sin and temptation. In najdemo nekaj, kar je bolj privlačno od te skušnjave in tega greha. And since we do what we love, we need to love something bigger and greater. In glede na to, da delamo, kar ljubimo, potrebujemo nekaj večjega, kar lahko ljubimo. So church, I think we need to ask God to change our hearts to love him more instead of our sin. Torej, cerkev, mislim, da moramo prositi Boga, da nam pomaga ljubiti njega bolj kot greh. And now let's remember three things from this, okay? In zapomnimo si 3 stvari iz tega. First of all, God sees your pain and struggles. Najprej, Jezus vidi tvojo bolečino in tvoje stiske. God loves you even in your worst moments. Bog te ljubi tudi v tvojih najslabših trenutkih. God is powerful and he can give you strength to overcome temptation.
Bog je mogočen in ti lahko da moč, da premagaš skušnjavo. So I ask, which one of these three things is the hardest for you to believe? In zdaj te sprašujem, katero izmed teh ti je najtežje verjeti? Let me read them one more time. Naj jih še enkrat preberem. God sees your pain and struggles. Bog vidi tvojo bolečino in tvoje stiske. God loves you even in your worst moments. Bog te ljubi tudi v najslabših trenutkih. God is powerful and can give you strength to overcome temptation. In Bog je mogočen in ti lahko da moč, da premagaš skušnjavo. I can tell you that I personally struggle with number 3. Meni osebno je najtežje verjeti to zadnjo. I struggle to believe that God's power is big enough to help me overcome temptation and sin. Težko mi je verjeti, da je Bog dovolj velik, da mi pomaga premagati skušnjavo in greh. But I encourage you, church, let's repent and believe. Ampak cerkev, spodbujam vas, spreobrnimo se in verjemimo. Confess to God which one of these three things you struggle with. Priznajmo Bogu, katero izmed teh treh resnic nam je najtežje verjeti. Tell him you're sorry. Povejmo mu, da nam je žal. And then tell him that you believe this truth. In povejmo mu, da verjamemo te resnice. And even if you're struggling, say, God, I believe, help my unbelief. In če se še vedno boriš s tem, mu reči, verjamem, pomagi moji neveri. Ask God to change your heart. Prosi Boga, da ti spremeni srce. So, church, let's confess to one another this week. Cerkev, priznajmo tudi drug drugemu. Find someone and tell them which of those three things you're struggling with to believe. Najdi nekoga in mu priznaj, katero izmed teh treh resnic ti je najtežje verjeti. Let's try to live out Hebrews chapter 3, verses 12 and 13. Poskušajmo res živeti ta teden Hebrejce 3, 12 in 13. Let's read it. Pazite, bratje, da v katerem med vami ne bo hudobnega in nevernega srca in bi odstopil od živega Boga. Nasprotno, iz dneva v dan drug drugega spodbujajte, dokler še lahko rečemo danes, da ne bi kdo med vami zakrknil, ker bi ga prevaral greh. Amen. Amen. Jaz hodim v veri, korak za korakom, vse bliže sem Bogu, njemu verujem le. Jaz hodim v veri, korak za korakom, vse bliže sem Bogu, njemu verujem le. Vsak moj korak sledil bo njemu le in nič ne more tega preprečiti. Molitev moja vsaka bo uslišana, saj Bog je vedno z mano do življenja mojega. Jaz hodim v veri, korak za korakom, vse bliže sem Bogu, njemu verujem le. Jaz hodim v veri,
Hvala Med in hvala vsem, da ste nam tudi danes pripravili blagoslovljeno bogoslužje. Želim, da nas sporočilo, da je Jezus z nami tudi v skušnjavi, poživi in utrdi. Premišljujmo o njej in predvsem verujmo v njo. Rad bi vas tudi obvestil, da imamo skozi teden različna Zoom preučevanja, kakor tudi srečanja do 10 oseb za mlade in starejše. Lahko nas pokličete in vam bomo dali več informacij. Še posebno obvestilo za srečanje ženske skupine, ki bo ponovno v sredo 17.3. ob 18. uri pod Ježami 10a. Tema pa bo Rebekina pristranskost. Verjamem, da se po dolgem času že vsi zelo veselite srečanja v živo, seveda ob upoštevanju protikoronskih ukrepov. Na koncu pa vam želim lep in blagoslovljen teden. Se vidimo v nedeljo ob isti uri.